be kile kitu wana kinga tu mai kwa sababu ndio ni mai kinga sare tu muntu ina na ni todo no kia bete ati mware any relationship na kemana kwa hivyo tapo chinga buri ari konye gungwana kwa ndagari nje mokatebya no mwana musimba kana eresere to yonde oyo yakamonya sana Kena temete kumwona. Si alimwambia uyu muntu nyomete acha tikituko buchingo bwo kanya komete yako buri changa bona onde nje mu buri changa buna. Ande ndekiti nabatebe tuwasi. Kajagete achiteri tangani. Agante bigose mweki. Atingaji go nago tigera kwanza na etara tebeta ngurari chianga. Ateba nago kumwakania. Nje ayu akaya. Akake igarinda gachaga sabe kwerinde ngamutebi nje tatigeti besaga. Hatia mami nenda guchungusa kuru nyumba agante. Kamanya we na bere igo. No endari. Nje yake nemboke no ene kimambi nyene mbakoro to ene nchimwa no chinya sabe tugusaba dinu muntu ngisikete ni familia ni nare gokora ebyo mwana uri mbaka nate kumwaka chindo ngamuburi nkwanya turikorera abana baguchaga tiokora nanje gosori nje numuntu omone ligi bisi bigori bya utarinje nje nabo ko bate bitwende no enye gitari tupimi nje no mwana uri gake kamwana kali akamwera ono mwana uri muri taro meteire ngare classic Ora na ingwete sijua nataka kukujia serikali bone skuru egwera bwanta kwende skuru nende boarding batete nje tikapanda ngino emba ono iga nje ninde ready lakini nakia ari kunyarikana mwite tigango tebi ngende kitanga munsta ko chacha ko kusaba pesa atebe kwanza nyarebe ngo ngakanira onye tora mukatira iwa ege ntoki arenge nje tingwana tina mwana uri igoro yakende yande betingi bisuba birege bya ngo kirisana yakoni Nubwate siringi 200 gabo angebisuba bibere ngamote timbwati besa agenda mukabesi kugocha konyoro koreki umanye ko agante bya ekora nyore gakina buko ngakana injini bata ko ngaka ta ko ngakanira ngachikorengere ribono ngaki umwana uyo ngakya gonsaba kianga nande mpaka kageranga kuana igende kilevi njoma tindi kukira gintase mwana moke kiranga echiri ngamote binga yaya nekere inte konyore nabonda kwera kintanyore ti timbwati be lakini arako kotaibu bisitari kocha asibantu bari akobu ngesema ekagari ari ngocho kwana chikoni kingende de korosi chabati tali ande juna arako chikomobori ande bikira itigangende mobori no ngwete bakamuita agateba ne yawo inje wahereri inje no chekinde we kemane kyane nchibuka paratina nyo twara kurukali nando nyore kibateti kabanga akipisi numungu nabwate namba yane to enda ndo nzipi abimu na njembimu nchitingo kora biko libune ndinga ina ariko iro mwana ulinje bono baroche ko kubago go itu kago itu ngote yani kubago gwakire sinyura abese gutama ntame guchai nchitingo tama nchebono na bere igo aitu twigo rakere bono ngotamege ndonda manyeti umatege ntukilio korete kero kimbaka bwobo ende kwiringa masakuma lakini gento njenta korete nanya gutama na ndingo tama ngobe kande kidede jaza wesinga kirumu isi nyonyore mambi andororo tinganji tinche bintu kunebyo tora mwangera si ati sawa yo mongangite bo uche dieta ya niri sali kina bana bali bana mbota banene ndareka no nendo kiko se goro chino mwana omoke spendi ono lakini mbiya we sikarende ni spendi lakini rige kamera Salute ka nas. No makoro ngane. Karasa.